рафъи оқибатҳои офати табиӣ дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод тибқи нақша идома дорад. Масъалаи расонидани кӯмакҳо ва рафти сохтмони манзил барои сокинони аз офат зарардида таҳти таваҷҷуҳи бевоситаи роҳбарияти олии сиёсии кишвар қарор дошта, аллакай маротибаи сеюм аст ки кӯмакҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳолии осебдида расонида мешавад. Зимнан гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Тоҷикобод бо ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва рафти қарорсозии хонаву иншооти зарардида шинос шуданд. кӯмакҳои навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба зарардидагони заминларза дар ноҳияҳои Рашту Тоҷикобод расонида шуд. кӯмакҳо иборат аз семент, хишт ва тахта ба оилаҳои зарардидаи ноҳияи Рашту Тоҷикобод дастрас карда шуд. гурӯҳи кории ҳукумати ҷумҳурӣ бо роҳбарии муовини сарвазири ҷумҳурӣ Зиёзода Сулаймон доир ба рафти бартарафсозии оқибатҳои офатҳои табиӣ, барқарорсозии хонаву иншооти зарардида ва сохтмони манзилҳои нави зист барои оилаҳое ки хонаҳояшон пурра хароб гардиданд дидан намуданд. ҷараёни бартарафсозии оқибатҳои офати табиӣ ва тадбирҳои расондани кӯмакҳои фаврӣ ба мардуми зарардида таҳти назорат ва таваҷҷуҳи доимии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор доранд. дар ноҳияи Тоҷикобод 33 хонаи пурра, 164 хона қисман вайрон гардида буд. бо супориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тамоми масъалаи сохтмонӣ аз қабили тахта, семент, арматура, пурра ва оилаҳои зарардида дастрас гардидааст. мо ҳайати ситоат кӯшиш менамоем ки сари вақт бо сифати баланд хонаҳои вайронгардидаро дар муҳлати муайяншуда сохта ба истифода диҳем. тибқи супоришҳои пешвои миллат барқарорсозии хонаҳои зарардида ва бинову иншооти дигари зарардида ва ҳам сохтмони хонаву муассисаҳои нав бо саҳми аҳолӣ ва ҳашарҳои дастҷамона идома дорад. тибқи лоиҳа манзилҳои бунёдшаванда аз хонаҳои чорҳуҷрага ва дуҳуҷрага ба офатҳои табиӣ тобовар сохта мешаванд. маротибаи чорум аст ки ана кӯмакҳои ҳамихел хайрхоҳонаи роҳбари давлат ба мардуми ноҳияи Тоҷикобод дастрас гардидааанд ва мо миннатдориамро аз миннатдории тамоми мардуми ноҳияро ба роҳбари давлат мерасонем ки ғамхориҳое ки нисбати ин мардум карда истодааст ва дар муҳлати муқаррар гардида мо ин сохтмонҳоро ба итмом расонда ва дастраси мардум мегардонем. ҷиҳати ҳарчи тезтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ аз тарафи гурӯҳи ҳукумати ҷумҳурӣ ва ситоди ноҳиявӣ дар маҳалҳои зарардида тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардида истодааст. бо мақсади амалӣ намудани дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар прокуратураи генералии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти раёсати раиси шӯро прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ҷаласаи шӯро сараввал иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба пешгирии истифодаи ғайриқонунии нерӯи барқ, талафоти аз меъёр зиёди он ва дигар камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт баррасӣ гардида талаб карда шуд ки нерӯю имконоти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ва дигар мақомоти ваколатдор ҷиҳати иҷрои дастуру супоришҳои президенти мамлакат равона гардад. зеро яке аз омилҳои асосии рушди соҳаҳои иҷтимоӣ ва иқтисодии мамлакат инчунин фароҳам овардани зиндагии шоиста ба мардум ин бо нерӯи барқи доимӣ таъмин кардани аҳолӣ ба шумор меравад. дар робита ба ин аъзои шӯро ва дигар шахсони масъул таъкид карданд ки моҳияту муқаррароти қонунгузории навро вобаста ба вазнини ҷавобгарии ҷиноятӣ барои ғайриқонунӣ истифода намудани нерӯи барқ ба таври васеъ ба аҳолӣ расонанд. зимнан дар ҷаласаи шӯрои ҳамоҳангсозӣ бо иштироки роҳбарияти вазорату кумитаҳо, намояндагони мақомоти ҳокимияти маҳаллии давлатӣ ва дигар сохтору идораҳои марбута вазъи ҷинояткории ноболиғон ва содиршавии ҷиноятҳо нисбати ноболиғон дар давраи солҳои 2023-2024 ва семоҳаи якуми соли 2025 дар ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқи ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор дода шуд. шӯрои ҳамоҳангсозӣ қайд намуд ки баъзе ҷавонону наврасон ба ҷои машғул шудан ба омӯзиши илму дониш роҳи дурусти камолотро интихоб накарда даст ба ҷинояткорӣ мезананд ки оқибати он танҳо пушаймонӣ мебошад. дар ин ҷо дар диққати масъулини соҳаи маориф ва аҳли нишаст дар хусуси ба талабот ҷавоб кардани раванди таълим ва рафтору кирдори
اعتبار خوانندگان بعضی مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر و ناحیه‌های کشور جلب کرده شد. همچنین در جلسه راههای پیشگیری به تعلیمات غیرقانونی دینی جلب کردن نابالغان که یکی از عامل‌های شامل شوی نورسان و جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی میباشد مطرح کرده شد. شروع هماهنگسازی وظیفه‌های مقامات حفظی حقوق و مقامات دیگری وکالتدار دولتی را وابسته به پیشگیری جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان معین نموده، اید به تامین اجرای دستور و سپارش‌های پیشوای معظم ملت جهت بیدار نمودن حس وطندوستی و وطنپرستی، ارزگذاری به تاریخ و فرهنگ و تمدن ملی، بلند برداشتن نقش و موقع نورسان و جوانان در جامعه قرارهای دخالدار قبول نمود. در شهر اسفاره نیز وابسته به توضیح قانونگذاری نو در سمت استفاده‌بری نیروی برق از حساب نمایندگان مقامات حفظی حقوق، فعالان جامعه و کارمندان شبکه‌های برق با اهل جماعتچگی صحبت و واخوری‌ها جریان دارد. هدف از این چاره‌بینی‌ها آگاهسازی استفاده‌برندگان اوید به مقصدناک استفاده کردن نیروی برق ارزیابی می‌شود. تفصیلات بیشتر در این خصوص. имрӯзҳо кормандони шабакаҳои барқи шаҳри исфара наздик 40,000 муштариро бо барқ таъмин менамоянд ва ҳамарӯза талош доранд ки хизматрасонияшон ҳаддалимкон босифат бошад. азбаски пешвои миллат сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон санаи 25 апрел дар қасри миллат дар машварати корӣ ба масъалаи комилан беҳтар намудани таъминоти нерӯи барқ ба аҳолии мамлакат ва соҳаҳои иқтисоди миллӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, сарфаҷӯӣ ва истифодаи самараноки нерӯи барқро ҳамчун амри муҳиму ногузир арзёбӣ карданд ва дар ин радиф барои ҷорӣ намудани назорати ба ҳисобгириву истифодаи дурусти нерӯи барқ агентии назорати энергетикии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон تأسیس داده شد و در قانونگذاری مملکت برای استفاده غیرقانونی نیروی برق جوابگری جنایتی پیش بینی گردید. کارمندان ساحه برق شهر اسفاره در هیئت گروه‌های کاری کارهای فهماندهی را بین اهالی وسعت بیشتر بخشیدند. آنها صرفه‌کارانه و مقصدناک استفاده بردن نیروی برق را یکی از اصولهای ثمرناک در سمت رسیدن به استقلالیت انرژتیکی ارزیابی نموده، ماهیت مقررات قانونگذاری نو را وابسته به وزنی جوابگری جنایتی برای غیرقانونی استفاده نمودن نیروی برق به طور وسیع به ساکنان می‌فهمانند. باید با علاوه با کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان و کودکس ماموری جمهوری تاجیکستان ما همه کارمندان شبکه برق شهر اسفاره در یکجایی با رئیسان جماعت شهرک‌ها واخوری دایر نموده، باید با علاوه کودکس و در سمت تلفات نیروی برق و اینچنین پرداخت مبلغ اون کاربری نموده ایستاده. در سمت تلفات نیروی برق ما 1043 عدد حسابناک‌های برقی را از داخل خانه به بیرون برآوردیم و کارها در این سمت برآوردن حسابناک‌ها ادامه دارند و اینچنین خطهای برقی هوایی لوش را که زیاده از 7 کیلومتر را تشکیل می‌دهد طبق لایحه کسر هزار از سیم‌های برقی لوش را به سیم‌های ایزولیسیونی برگرداندیم. باید با تلفات نیروی برق قید کردن به مورد است که بعد از برآوردن حسابناک‌ها و عوض نمودن سیم‌های لوش و سیم‌های ایزولیسیونی ما تلفات در سال 2024 22% را تشکیل می‌داد که این زمان باشد 19.6% را تشکیل می‌دهد. پرزور گردیدن جوابگری در حال است که در بعضی موارد برخی از شخصان واقعی، حقوقی و منصبدار با مقصد نسپاریدن مبلغ استفاده نیروی برق نشاندادی تجهیزات حساب برقی را تغییر می‌دهند یا بی پیوستگونه به چنین تجهیزات برق را استفاده می‌برند. در نتیجه آنها به اقتصادیات مملکت ضرر جدی می‌رسانند. آینده تغییر علاوه‌ها به قانون جمهوری تاجیکستان آینده استفاده قوی برق گفتنی هم که این تغییرات و علاوه ها سری وقتی بوده. ما با کارمندان، هیئت شخصی، اهالی، مشتریان کارهای فهماندهی برده ایستادیم. تأکید می شود که منبع برای استفاده غیرقانونی نیروی برق و نپرداختن مبلغ آن جوابگری پرزور کرده شده است. از جمله جوابگری جنایتی با محروم نمودن از آزادی به مهلتی تا 10 سال مقرر گردیده است.
پس از 4 سال تحصیل و با موفقیت به اتمام رسانیدن درس و تعلیمات نظامی در دانشکده حربی وزارت مدافعه جمهوری تاجیکستان، شماره معین کورسانتان این مؤسسه عالی حربی را ختم نمودند. افسران جوان بهر اجرای رسالت کسبی جهت سهمگذاری در تامین امنیت دولت به هیئت جزء تامی قواهای مسلح و دیگر ساختارهای نظامی کشور شامل گردیدند. گزارش از مرکز مطبوعات و اطلاعاتی وزارت مدافعه کشور. در چاره‌بینی پرشکوه به مناسبت ختم نوبتی افسران جوان در دانشکده حربی، هیئت راهبری و فرماندهی وزارت مدافعه، پدر و مادران کورسانتان و افسران و استادان اشتراک داشتند. همچون رمز احترام به مقدسات ملی و دولتی، جمع آمد مذکور با صدا دادن سرود ملی از جانب اشتراکچیان آغاز گردید. سپس همه ختم کنندگان به صف پیش میدان برگزاری چاره‌بینی دعوت شده از جانب راهبریت وزارت مدافعه مملکت و هیئت افسران و استادان این بارگاه علم و معرفت در فضای تنتنوی با دیپلم راهخط برای کار در صف جزء تامهای ارتش ملی و دیگر ساختارهای نظامی کشور سرفراز گردیدند. در این قسمت چاره‌بینی که لحظه بسا هم خاطرمان و تاریخی در حیات آنها به حساب می رود، از غرور و افتخار هر یک ختم کننده هویدا بود که آنها اجرای وظیفه افسری را نه تنها رسالت کسبی بلکه رسالت ملی خود دانسته با صداقت و جسارت جوانمردانه آمادند وظیفه های بر عهدهشان واگذار شده را صادقانه و صافدلانه اجرا نمایند. ختم کنندگان آمادگی همه‌جانبه خود را در نزد حاضرین و زیر بیرق جنگی این مؤسسه عالی نظامی با شرفخوانی و ابراز صداقت به پیشوای ملت و تحت شعار معمول و مشهور به خلق و وطن صادقانه خدمت میکنیم ثابت نمودند. من با همه استادان خود می‌ندارم چون که تمام سعی کوشش خود را کردن که چون که من با این دانشگاه علم و معرفت را با دیپلم سرخ ختم نمایم. تمام ملکه که هر یک کورسانت از آموزگاران خود میگیرد اونها را باید در قسم حربی به هر یک سرباز خود با پررگی درس گذاشته تواند. من افتخار میکنم که پسر من دانشکده حربی را با سر بلند ختم نموده و وطن عزیز تاجیکستان ما خدمت خودشان را برسانند. پسر من صلاح الدین پسر با ننگ و با ناموس وطن بوده خدمت وطن خودش را صافدلانه اجرا مینماید. در ادامه قسمت رسمی چاره‌بینی نخست وابسته به توجه و دستگیری های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان نسبت به خدمتچیان حربی وزیر مدافعه مملکت گنرال لیتنانت صابرزاده امامعلی برآمد نموده در تکیه به نیروی سازنده و محافظتگرانه جوانان قید کردند که افسران کسبی که شروع از امروز مسئولیت خدمت به خلق و وطن و محافظت سرتاسری این مرز و بوم را برداشت دارند باید سربازان وطن را در چنین روحیت تربیت نموده صف به صف هم با نهاد پاک و دست و بازوی قوی در پی حفظ و مدافعه مرز و بوم وطن باشند. با افتخار ختم نوبتی تعلیم گیرندگان در دانشکده حربی، هیئت شخصی این مؤسسه عالی کسبی مملکت گذشت نظامی دایر نموده با قدم‌های صفی و استوارانه خویش آمادگی خود را نشان دادند. баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи сокинон аз ҳадафҳоест ки бобати амалисозии он тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. бо ҳамин мақсад кормандони суди ноҳияи тоҷикобод бо сокинон мулоқотҳои судманд анҷом доданд. тафсилот дар ин хусус. баланд бардоштани сатҳи маърифати ҳуқуқӣ, таълим ва тарбияи ҳуқуқии шаҳрвандон яке аз самтҳои афзаланоки сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта توسط فعالیت مقامات دولتی، تشکیلات‌ها، شهروندان و جلب واسطه‌های اخبار عامه عملی می‌گردد. در این زمینه از جانب سود ناحیه تاجیک‌آباد در بین اهالی ناحیه کارهای فهماندهی عاید به پرونده‌های شهروندان با ساکنان و کارمندان ساحه‌های علم و معارف واخوری و سود سیار تشکیل گردید. در رفت واخوری‌ها معلوم گردید که از جانب ساکنان وابسته به قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان از سنجش گذرانیده در دوام سال جاری دایر به قانون‌ها پرونده‌های حقوق ویرانکنی شهروندان را همچون سود سیار مورد بررسی قرار دادند.
در وقت صحبت و واخوری‌ها شهروندان از حقوق خود برخوردار می‌گردند و نتیجه این واخوری‌ها آن است که امروز سطح احترام گذاشتن به قانون در بین اهالی بلند گردیده، پس گردیدن سطح جنایت و جنایتکاری همزمان دیگر حقوق ویرانکننده به چشم می‌رسد. باید قید کرد که پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در صحبت برآمدهایش پیش از همه مقامات‌های دولتی را تاکید می‌سازد که همیشه میان مردم باشند و جهت بلند برداشتن سویه حقوقی اهالی مملکت چاره‌اندیشی نمایند. حالا در تاجیکستان برنامه سوم تعلیم و تربیت حقوقی برای سالهای 2020-2030 عملی شده ایستاده است. همزمان اظهار گردید که بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان پیوسته ضمن سخنرانی‌های پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ابراز می‌گردد. اساس شامل شدن جوانان به هر گونه حزب و حرکت‌های نامطلوب این ندانستن سرنوشت تاریخی ملت خود، فارغ‌بالی و بی‌خبری و ناسپاسی نسبت میراث معنوی، فرهنگ خویش، بیگانه پرستی و قدر نکردن قیمت دستاوردهای استقلالات ملی آورده می‌رساند. سبب پیدایش و پنهان گردیدن این گونه پدیده‌های نامطلوب از آن شهادت می‌دهد که بی‌خبر بودن از معرفت حقوقی و خودشناسی، تعلیم و تربیت ناکفایه نسل نو است، خصوصا جوانان باعث شامل شدن آنها به گروه افراطگرا می‌گردد. از این جانب کارمندان استودی ناحیه تاجیک‌آباد در دوردستترین دهه جماعت دهات شیرین‌چشمه واخواری دایره نمودند. باید گفت که تربیت حقوقی با در نظر داشت ارزش‌های اخلاقی، فرهنگ ملی، میراث تاریخی، عادت و ارزش‌های ملی به عمل برآورده می‌شود. سیاست دولتی در سمت بلند برداشتن معرفت حقوقی و تعلیم و تربیت حقوق شهروندان در اساس سندهای معیاری حقوقی عملی کرده می شود. در 4 ماه اول سال 2024 به سود ناحیه تاجیک‌آباد 3 عدد پرونده ویرانکنی مأموری برای ویران نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان وارد گردیده است که نسبت حقوق ویرانکننده‌ها در دایره طلبات قانون جزا تطبیق کرده شده است. در 3 ماه اول سال 2025 فرقیت با 3 ماه اول سال 2024 8 عدد پرونده‌های ویرانکنی مأموری برای ویران نمودن قانون جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم و جشن و مراسم در جمهوری تاجیکستان با سود ناحیه تاجیک‌آباد کم وارد گشته است. این از آن شهادت می‌دهد که صحبت و واخوری‌ها، کارهای فهماندهی باعث پیشگیری حقوق ویرانکنی مأموری در ساحه مذکور گشته ایستاده است. ما را ضرور است در تربیت فرزندان برای رشد و نمو سویه دانششان دقت جدی دهیم تا که در رفت علم آموزیشان تا بعد ختم مکتب از تاریخ و تمدن فرهنگ وطن خود باخبر گردند. سازندگی و بنیادکاری در سراسر مملکت خصوصیت عمومی کسب کرده است. ضمناً در دایره تدبیرهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر وحدت، بنیاد و نوسازی راههای محلی ادامه دارند. جزئیات بیشتر در مطلب نوبتی برنامه. مردم وطن دوست و آبادگر دهه زرتیپه جماعت دهات بزرگوی برونوفی شهر وحدت با عزم و اراده قوی و حس بلند وطن دوستی به منفرش کنی راهی بین دهویشان آغاز نمودند. ساکنان این محله ابراز داشتند که برای سزاوار و با شکوه پیشواز گرفتن جشن بزرگ 35 سالگی استقلالی دولتی هر تاجیکستانی را ضرور است که سهم خویش را در آبادی و شکوفایی سرزمین گذارد. طور مشاهده میکنیم برای جشن 35 سالگی استقلال در تمام گوشه و اطراف تاجیکستان کارهای آبادانی رفته ایستاده است. البته مردم زحمتکش زرتیپه از نفقه خورا تا پیر و جوان و تا صاحبکارا همه تصمیم گرفتن. من همین راهی که شما میبینه به خاطر جشن 35 سالگی مردم زحمتکش زرتیپه سهم خود گذاشتن، طوری که جناب عالی در صحبت رای خود تاکید کردن که این وطن خود برای ما و شما هیچ که آباد نمیکنه. اگر ما خودمان آباد نکنیم این را کسی برای ما آباد نمیکنه. این راهی که مردم زحمتکش زرتیپه اقدام کردن برای جشن 35 سالگی استقلال، البته این صدقه جاریه است. بار دیگر با تاکید میکنیم که ما مردم زحمتکش زرتیپه و در دیگر جایی که برای آبادانی محله است سهم خود خواهیم گذاشت.
айни замон корҳои тахту ҳамворкунии роҳ ба анҷом расида асфалтпӯш кардани он оғоз гардидааст. Барои бо сифати баланд анҷом додани корҳои сохтмонӣ техникаҳои муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳр сафарбар гардиданд. тибқи нақша навсозӣ ва мунфаршнамоии роҳи маҳаллӣ мутобиқ ба талаботи муосири роҳсозӣ рӯзҳои наздик ба анҷом расида мушкилоти ҳаракати нақлиёт дар он пурра бартараф мешавад. бояд зикр намуд ки ҳамин гуна корҳои ободонию созандагӣ дар дигар деҳаҳои ҷамоати деҳотӣ мазкур низ идома доранд. сокинон ва шахсони саховатманди ҳудуди ҷамоати деҳот тасмим гирифтанд ки бахшида ба ҷашни пуршукӯҳи 35-солагии истиқлоли давлати ҷумҳурии тоҷикистон роҳҳои маҳаллии ҳудуди ҷамоатро пурра мунфарш намуда аз таъмир бароварда. имрӯз сокинони деҳаи зартепаи ҷамоати деҳоти бозорбои бурунов тасмим гирифтанд ки 1,5 километр роҳи ҳудуди деҳаашонро мунфарш намоянд ва боқимонда 1,5 километри дигар роҳи ҳудуди деҳаашонро пурра бетонпӯш намоянд. бояд гуфт ки дар партави сиёсати созандаву бунёдкоронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати вусъат додани корҳои ободонӣ бахшида ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои омодагӣ ба ин ҷашни бузурги миллӣ дар шаҳри ваҳдат вусъати тоза пайдо намуда бо иқдоми мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр фаъолону сокинони ватандӯст ва соҳибкорони саховатпеша корҳои тармиму навсозӣ роҳҳои маҳаллӣ ва дигар тадбирҳои ободкорона вусъат меёбанд. бо дар назардошти эҳтиёҷоти мардум ба маҳсулоти аз оҳан омодашаванда дар маркази маъмурии вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон шаҳри Хорух коргоҳи коргарди оҳан фаъолият дорад. коргоҳи мазкур бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда дар рушди саноати вилоят нақши муҳим дорад. Назармамад Мирзодаев 45 сол аст ки кафширгар мебошад. дар тӯли фаъолияти 45 солаш садҳо фармоиши мардумро бо сифати баланд ба иҷро расонидааст. ин аст ки ӯро ҳамагон мешиносанду эҳтиром доранд. даҳу шогирдонро ба воя расонидааст. имрӯзҳо низ ҷиҳати ҳунари воло ва касбияти баландаш бештари фармоишгарон маҳз ба ӯ муроҷиат менамоянд. дар суҳбат қайд намуд ки таъсиси чунин коргоҳи дорои таҷҳизоти муосир ба рӯҳияи корияш илҳоми тоза бахшидааст. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди оҳансарой дар дораи барномаҳои саноаткунони мамлакат таъсис ёфта дар марҳилаи нави рушди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон яке аз коргоҳҳои муҳими саноатӣ ба шумор меравад. дар ин ҷо сокинони шаҳри Хорух ва инчунин сокинони ноҳияҳои дурдасти вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тибқи фармоиш маҳсулоти даркории рӯзгори худро харидорӣ менамоянд. имрӯзҳо бо оғоз ёфтани мавсим теъдоди фармоишгарони корхона дучанд зиёд гардида фаъолияти коргарон низ мунтазам мебошад. дар ин сех айни замон 20 нафар коргарон саргарми кор мебошанд ки бештари онҳо шогирдони Назармамад Мирзодаев мебошанд. яке аз онҳо Алидод Алидодов аст ки низ дорои касбияти баланд буда ҳамаи нозукиҳои кори кафширгариро аз устоди худ омӯхтааст. дар корхона 4 таҷҳизоти худкор ва 6 дастгоҳи хурди истеҳсолӣ ки аз хориҷи мамлакат ворид гардиданд васлу насб шуданд. дар корхона истеҳсоли конструксияҳои металлӣ, истеҳсоли қутиҳои барқӣ, дарвозаҳои оҳанин, асбобҳои рӯзгор, сутунпояҳои чароғҳои равшандиҳанда, таҷҳизот барои сутунпояҳои хатҳои интиқоли баландшиддати барқ ва садҳо номгӯи таҷҳизоти зарурӣ ки аз тахтаҳои оҳанин истеҳсол мегардад баромода шудааст. Назармамад Мирзодаев қайд намуд ки сокинони шаҳри Хорух аз сифату тамизи кори онҳо розӣ ҳастанд. коргарон қайд намуданд ки ин коргоҳ аз ҷониби пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ифтитоҳ ёфт ва кӯшиш доранд ки ба ин боварӣ сазовор бошанд. имрӯз дар вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид дар мавзӯи ҳамгирӯии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба саҳми муайяншудаи миллӣ ҳамоиш баргузор гардид. ҳамгирӯии ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ба саҳми муайяншудаи миллӣ
мавзӯи асосии ҳамоише буд ки аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамкорӣ бо хазинаи кӯдакони Созмони Милали Муттаҳид баргузор гардид. Дар рафти ин тадбир намояндагони вазорат, масъулини корхонаву идораҳои дахлдор ва шарикони рушд иштироку суханронӣ карда, вобаста ба мавзӯи мавриди назар фикру андешаҳои худро баён доштанд. ҳадафи асосии баргузор намудани тадбири мазкурро масъулин таҳкими чораҳои бехатарӣ дар самти офатҳои табиӣ, пешгирӣ ва омода намудани кӯдакон ба рафтори дуруст ҳангоми рух додани офатҳои табиӣ арзёбӣ намуданд. Зеро кишвари мо низ аз офатҳои табиӣ эмин набуда, ҳамасола мо шоҳиди он мешавем ки дар натиҷаи офатҳои табиӣ хисорот ба манзили мардум, аҳолӣ ва равони онҳо мерасонад ки дар бештари маврид ҳангоми рух додани чунин ҳолат хурдсолон зарар мебинанд. ҳадафи асосии мизи мудаввари имрӯза, ҳамоиши имрӯза аз он аст ки дар оянда тадбирҳо баҳри ҳифзи кӯдакон андешида шавад. Зеро ки чандин маротибаҳо ҷаноби олӣ қайд карданд ки кӯдакон ояндасози миллат ҳастанд ва солимии кӯдаконро ҳифз намудан яке аз вазифаҳои имрӯзаи ҳукумати мо маҳсуб меёбад. аз ин лиҳоз ба хотири ҳифзи кӯдакон ки онҳо нерӯи ояндаи пешбарандаи кишвар ҳастанд, имрӯз ҳамоиш баргузор мегардад ва масъалагузориҳо, баррасии масъалаҳо, ҳамчунин шарикони рушд инҷо бо он мақсад ҷамъ оварда шуданд ки баҳри андешидани тадбирҳо ва амалӣ гардонидани онҳо ҷиҳати ҳифзи кӯдакон аз офатҳои табиӣ, махсусан аз хисороти равоние ки онҳо дар натиҷаи офатҳои табиӣ мебардоранд, сармояҳои зарурӣ барои кишвар ҷалб карда шаванд. тазаккур дода шуд ки ҳамоиши мазкур қадами аввалини раванди васеъи машваратӣ мебошад ва дар қадами дигар пешниҳодҳои хаттӣ аз ҳамаи иштирокчиён ҷамъоварӣ мегардад. иштирокчиён мақсади дигари чорабиниро омӯзиш ва муҳокимаи ҷанбаҳои муҳимтари интегратсияи муҳофизати иҷтимоӣ ба саҳми муайяншудаи миллӣ бо назардошти сиёсати мувофиқашуда, иҷрои амалӣ, маблағгузорӣ ва тарғиб маънӣ дод карданд. дар муассисаи давлатии озорхонаи миллӣ ба ифтихори 700-солагии ҳофизи Шерозӣ таҳти унвони хотира аз ҳофиз намоиши асарҳои рассом ва муҷассамасози машҳури олмонӣ профессор Гюнтер Уекер баргузор шуд. ҷузъиёти бештар дар гузориши хабарнигорони мо. намоиши асарҳои рассом ва муҷассамасози машҳури олмонӣ дар озорхонаи миллӣ дӯстдорони санъати тасвирӣ ва ҳайкалтароширо ба ҳам овард. дар маросими ифтитоҳи намоишгоҳи асарҳои рассоми олмонӣ Гюнтер Уекер, вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон, Матлубахон Саториён баромад намуда, мусаввири шинохтаи олмон ва дигар меҳмононро хайрамақдам гуфт. зикр шуд ки рассом Гюнтер Уекер дар асарҳои худ мавзӯъҳои гуногуни ашъори ҳофизи Шерозиро ки мазмуни волои панду ахлоқӣ доранд дарҷ намудааст. Гюнтер Уекер асарҳои худро бо услуби хоси нигориш офарида, дар баробари тасвири рангҳо инчунин аз мех низ истифода мебарад ки вижагии эҷодиёти ӯро бозгӯӣ мекунад. бояд гуфт ки мусаввир Тоҷикистонро барои ташкили намоишгоҳи асарҳояш тасодуфан интихоб накардааст. ӯ баъд аз ошноӣ бо таъриху фарҳанги пурғановати миллати тоҷик барои ташриф ба Тоҷикистон ва ташкили намоиш дар давлати мо майлу рағбат пайдо кард. дар маросими ифтитоҳи намоиши хотира аз ҳофиз рақсу сурудҳои дилнишин пешкаши меҳмонон гардонида шуд. дар намоиши хотира аз ҳофиз зиёда аз 40 адад асарҳои нодири санъати тасвирие ки ба эҷодиёти шоири бузурги тоҷику форс хоҷа ҳофизи Шерозӣ бахшида шудааст ба маърази тамошо бароварда шуд. намоиши чунин мусаввараҳо ками даркам дар озорхонаҳои ҷаҳон пешниҳод мегардад, зеро инъикоси маънию мазмуни ғазали баланд дар тасвирҳои рассомон кори саҳлу сода нест ва дарки он ҳам эҳсоси он ҳам аз ҷониби бинандагон, тамошобинон ва ҳаводорони санъати волои рассомӣ талқин мекунад, ифода мекунад ки бояд аз олами ҳофизи Шерозӣ бохабар бошед, аз олами эҷоду асарҳои оламшумули ин рассон бояд бохабар бошед. ва мо аз мушоҳида дидем ки ҳаводорони санъати рассомӣ ва ҳаводорони мазмуну муҳтавои баланди ғазал бо шавқу завқи бисёр хуб бо ҷолибияти беандоза
аз ин намоишгоҳ дидан карданд. Ин пешниҳоди таърихӣ аст ва иштироки ҷаноби Гюнтер бо муҷассамаҳои худ дар осорхонаи миллӣ фолинек аст ва боиси ифтихори ҳамватанони мо аст. ҳамзамон дар намоиши мазкур 2 адад осори санъати ороиши амалӣ, ҳайкалчаҳои биринҷӣ бо номҳои китоби болишт ва нон ки аз ҷониби муҷассамасози машҳури олмонӣ профессор Гюнтер Векер дар солҳои гуногун офарида шудаанд, пешниҳоди тамошобинон гардонида шуд. Ба андешаи рассом шеъри ҳофиз рӯҳро ба ваҷд меорад ва инсонро бо қувваи калимаҳо илҳом бахшида фикрҳоро ба ҳаракат медарорад ва дар тасвирҳои эҷодӣ шоирро ҳамроҳӣ мекунанд. Ин ҳама фалсафаву маънавиёт дар асарҳои рассом таҷассум ёфтаанд. дар корҳои ин рассоми немец ки дар гирди мо ба намоиш гузошта шуданд, мавзӯи асосии ин ишқ ва ҳиссиётҳои асосии инсоният ба монанди инсонгароӣ ва меҳру муҳаббат мебошад ки ҳамаи онҳоро тавассути ранг ин рассом дар расмҳои худ дарҷ намудааст. Барпо намудани ин намоиш дар осорхонаи миллӣ нишона аз он аст ки ҳамкориҳои стратегии Тоҷикистон бо Германия на танҳо дар соҳаи сиёсат ва иқтисодиёт, балки инчунин дар соҳаи фарҳангу маърифат низ саҳми босазоро дорад ва ҳамчун як сутуме мебошад ки асоси ҳамкориҳо ва рушду муносибатҳои ду халқият ба ҳисоб меравад. намоиши асарҳои рассом ва муҷассамасози машҳури олмонӣ профессор Гюнтер Векер таҳти унвони хотира аз ҳофиз дар осорхонаи миллӣ давоми як моҳи оянда то 5 июли соли 2025 идома меёбад. طول چند روز اخیر شهر دوشنبه میزبان یکی از چاره‌بینی‌های مهم فرهنگی فستیوال بین‌المللی تئاترهای کسبی نوروز بود. در این فستیوال هنرمندان 10 تئاتر کسبی کشورهای گوناگون شرکت کردند و همه‌روزه نمایش‌های جالب را پیشنهاد تماشابینان ساختند. به گواهی دیروز در تئاتر دولتی اکادمی درامایی به نام ابوالقاسم لاهوتی هنرمندان تئاتر اکادمی موسیقی مسکوی شهر کاراگانده جمهوری قزاقستان اثر صحنوی خود را منظور تماشابینان گردانیدند. امروز باشد در صحنه همین تئاتر نمایشنامه داستان سیاوش از روی اثر شاهنامه ابوالقاسم فردوسی پیشنهاد راغبان صنعت تئاتر گردانیده شد. намоиши гарнири франсавии театри академии мусиқии масакавӣ шаҳри карагандаи ҷумҳурии қазоқистон бо мазҳакаи ҷолибу мусиқии дилнишини хеш писанди иштирокчиёни фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ наврӯз гардид. чуноне ки коргардони намоиш иброз дошт, гардиши франсавӣ намоиши мусиқии масакавӣ буда барои тамошобинон бисёр ҷолиб ва дилнишин мебошад. Мы от этого фестиваля ожидали, конечно, зрительских эмоций. Было очень волнительно, потому что наш жанр, он специфический. Жанр оперетты и мюзикла предполагает наличие песен, балета. Это жанр легкий, то есть не глубоко драматический, может быть просто для удовольствия, как такой некий бонус, чтобы люди могли посмотреть спектакль и отдохнуть душой, телом, посмеяться, сопереживать нашим героям и подумать, что же будет дальше, то есть такую некую интригу еще создать. Я думаю, что все получилось. Я наблюдала за реакцией зрительного зала. Мне кажется, что зрители остались довольны, наши ребята работой тоже довольны. В общем, все мы под огромным впечатлением. Огромное спасибо. аҳли эҷоди театри академии мусиқии масакавии шаҳри карагандаи ҷумҳурии қазоқистон аз иштирок дар фестивали бошукӯҳи байналмилалӣ хушнуд буда онро дар таҳкими ҳамкориҳои фарҳангӣ ва табодули таҷриба миёни ҳунармандон нек арзёбӣ намуданд. Мы были очень горды, что именно нам выпала честь представлять нашу страну, нашу республику Казахстан на таком чудесном международном фестивале «Навруз». Мы очень под впечатлением, под огромным от самого города Душанбе, от его людей, от приема, от самой организации фестиваля. Я считаю, что такие фестивали крайне необходимы.
поскольку фестиваль многогранный, спектакли представлены разножанровые. Мы могли увидеть и драматические спектакли, и оперу, и современную постановку, то есть такую экспериментальную, и вот сегодня мюзикл, и на историческую тему, да, были и народные спектакли, то есть это такой огромный пласт жанров и стран. фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ наврӯз ки давоми чанд рӯз аст дар театрҳои пойтахти мамлакат ҷараён дорад воқеан майдони фаррохи омӯзиши пешрафтҳои санъати театрӣ аз тарафи ҳунармандону коргардонҳо ва дигар гурӯҳҳои эҷодӣ мебошад. дар рӯзи панҷуми фестивал дар театри давлатии академии драмавӣ ба номи абулқосим ловутӣ намоиши достони сиёвуш аз рӯи шоҳномаи абулқосим фирдавсӣ пешниҳоди дӯстдорони театр гардонида шуд. бояд гуфт ки достони сиёвуш яке аз достонҳои машҳури шоҳномаи фирдавсӣ маҳсуб мешавад. дар симои сиёвуш шоир тамоми хислатҳои неки инсонӣ, накӯӣ, росткорӣ, ҳақиқатпарастӣ, ҳақиқатгӯӣ ва зебоиро тасвир намудааст. сиёвуш ҷавони поктинат буд, аз ин рӯ муҳаббати нопоки модарандаро рад мекунад. ҳамаи ин хислатҳоро ҳунармандони театри давлатии академии драмавӣ ба номи абулқосим ловутӣ дар сатҳи олӣ офариданд ки писанди тамошобинон гардид. дар қатори адабиёт, дар қатори дигар ҷодаҳои ҳунарӣ театр яке аз рукнҳои асосиро дар ҷомеа ишғол мекунад. ба воситаи театр тамошобин бисёр чизҳои нав, тоза ва гуногунро аз бар мекунад ва ман мехостам ки чунин на танҳо чунин фестивалҳо бо фестивалҳои дигар ҳам баргузор гарданд. ба ғайр аз ин ман мехостам ки тамошобинони муҳтарами мо аз театр дур набошанд, биёянд тамошо кунанд. имсол фестивали байналмилалии театрҳои касбӣ наврӯз дӯстдорони санъати театриро аз дохил ва хориҷи мамлакат ҷамъ оварда беҳтарин намоишҳоро пешниҳоди тамошобинон гардонид. он бо мақсади тавсеяи робитаҳои фарҳангӣ, табодули таҷриба ва дар ин замина такмил додани маҳорату малакаи ҳунарӣ, шиносоӣ бо дастовардҳои эҷодии ҳамдигар ва фароҳам овардани шароити мусоид барои рушди санъати театрӣ доир шуд. воқеан театр дар ҷомеа рисолати бузурге бар дӯш дорад. аз ин хотир ҳар халқу миллате ки ба театр арҷ мегузорад бо забону фарҳанги худ дар олам шинохтаю пешоҳанг аст. театр қодир аст ки ба умқи дили инсонҳо роҳ ёфта онҳоро ба ҷаҳони андеша водор созад ва дар ташаккули рӯҳу равон ва маънавиёти онҳо таъсир расонад.